Turabaramukije inshuti bakunzi bacu muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye, turabaramukije tubifuriza igitondo cyiza, tubifuriza kuzindukana amahoro y'Uwiteka mu byo mukora bitandukanye bya buri munsi. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu itariki 4 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Ni igitondo tuzindukanye amakuru menshi, ni igitondo tuzindukanye update. Ni amakuru tugiye guhera ku bitero bikomeye cyane muri teritwari ya Rutshuru, muri teritwari ya Warikare. Urugamba rwongeye kuba urugamba, abarwanyi ba M23 barimo gusukwaho za nyamugegema, barimo gusukwaho ibikompara bikomeye cyane. Imirwano yamaze kurushaho gufata intera ikomeye cyane. Ndava kuri iyi mirwano ngaruke ku kaga gakomeye cyane uwitwa Joseph Kabila, uwitwa Moise Katumbi, uwitwa General John Numbi. Bari mu kaga gakomeye cyane, bamaze kugaragaza ko bagiye kwinjira mu ihuriro ry'imitwe ya politike na gisirikare rya FCI. Ese ibi biganiro byo guhuza impande zombi birimo kubera hehe? Ese niki cyaba cyateye abayobozi kwinjira mu izi nyeshyamba zikomeje kurasana n'ingabo za Congo FARDC? Ndaza kuva kuri ibi ngibi ngaruke ku kaga gakomeye cyane ubu noneho Donald Trump yamaze kuburira guverinoma y'u Rwanda, aburira guverinoma y'i Kinshasa. Ese niki cyaba cyatumye Donald Trump yongera gutanga gasopo ku Rwanda, yongera gutanga gasopo kuri leta y'i Kinshasa? M23 yamaze kugaragaza ko ititeguye kuba yakubahiriza ibiganiro byahuje guverinoma y'u Rwanda ndetse na leta y'i Kinshasa. Ni ibyashyizwe ahagaragara n'umuvugizi w'izi nyeshyamba za M23 mu ishami rya politike Lawrence Kanyuka, aho yatangaje ko batazigera bapfukama, batazigera barambika imbunda hasi bitewe n'ibiganiro bya leta y'i Kinshasa ndetse na leta y'u Rwanda. Lawrence Kanyuka yanatangaje ikintu cyakuye imitima abakongomani, bongera kwisanga mu gihe intambara itazigera irangira. Ndatera amata ko nkubwire ibikomeje kuvugwa hagati ya leta y'i Kinshasa na leta y'u Rwanda. Ese waba wamenye amakuru y'ukuntu ingabo z'u Rwanda RDF zamaze guhindura ikirango cyari gisanzwe cyambarwa ku myenda y'ingabo z'u Rwanda RDF? Aya makuru yose ugomba kuyamenya. Icyo nkusaba ni ukujya munsi ya video ukandika ijambo subscribe, ugakanda like, ugakanda share, ubundi ukambwiraho uherereye. Amakuru yose nkayakugezaho 5 kuri 5. Joseph Kabila, Moise Katumbi, General John Numbi bari mu biganiro byo kwerekeza mu nyeshyamba za M23. Abanyapolitike bakomeye cyane, bamwe mu basirikare bakuru bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, biravuga ko bamaze iminsi mu biganiro n'ubuyobozi bw'ihuriro rya Alliance Forever Congo ribarizwamo umutwe wa M23 ndetse na Twirwaneho. Byatangajwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye, aho raporo zamaze gusohora muri Gicurasi uyu mwaka mbere yuko zishyikiriza akanama gashinzwe umutekano ku isi Loni. Ziriya mpuguke zasohoye iriya raporo nyuma y'iperereza zimaze igihe zikora kugeza muri Mata uyu mwaka, nk'uko bamaze kubigaragaza. Muri izo raporo impuguke z'umuryango w'abibumbye zivuga ko hari ibiganiro bimaze iminsi bihuza Colonel Nanga usanzwe ari umuhuzabikorwa muri FCI agirana n'abanyapolitike barangajwe imbere na Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa RDC. Uyu munyapolitike Moise Katumbi Chambwe nawe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta y'i Kinshasa, nawe amaze igihe agirana ibiganiro n'abayobozi ba M23. Hakikubitaho witwa General John Numbi wigeze kuba umuyobozi mukuru wa polisi ndetse n'umugenzuzi mukuru w'ingabo z'iki gihugu. Amakuru agaragaza ko aba bose bari mu biganiro na M23 bashaka gufatanya bagahirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi, bakomeje kugaragaza ko akomeje guhonyora abaturage, akomeje gukoresha ikintu cyose gishoboka agashyira ubuzima bw'abaturage mu kangaratete, yitwaje ikibazo
cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa RDC. Perezida Felix Antoine Tshisekedi ibintu byamaze kumukomerana, ibintu byamaze kurushaho guhindura isura, nyamara biramukomerana mu gihe ingabo z'iki gihugu zifatanyije n'abawazarendo barimo kuritura imisozi, barimo kunyanyagiza amasasu aremereye mu bice bitandukanye guturuka saa 11 zo kuri uriya wa kane itariki 3 kugeza mu masaha ya saa 4 zo kuri uyu wa gatanu. Amasasu yararimo guturika, imbunda zari zirimo kumvikana, imirwano yongeye gukomera, imirwano yongeye kurushaho kubica biracika. Amakuru yamaze gusesekara mu binyamakuru bitandukanye nuko abarwanyi 6 ba M23 bakubitiwe ku musozi wa Kaduga, ni muri teritwari ya Walikale, hakaba muri grupoma ya Ikobo ahasanzwe habera imirwano, dore ko iminsi ibaye 3 aka gace karimo kuberamo imirwano. Ni imirwano ibaye nyuma y'agasopo ikomeye cyane Trump wamaze kugaragaza ko yaburiye u Rwanda ndetse na leta ya RDC. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaburiye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko abateguza ko buri ruhande ruzica amasezerano y'amahoro ibihugu byombi byasinyanye, bizatuma akora ikintu cyose isi itazigera yibagirwa. Donald Trump yabigarutseho ubwo yagiranaga ibiganiro na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe na mugenzi we wa Kinshasa Madamu Thierry Kayikwamba Wagner, ubwo bari bamaze gusinya ariya masezerano. Yavuze ko umunsi wo gusinya amasezerano wari umaze igihe kirekire utegerejwe na benshi, utegerejwe n'isi yose kugira ngo hamenyekane ikibazo cy'umutekano muke umaze imyaka 30 igihe kizakemukira. Donald Trump yagize ati intambara yari imaze imyaka myinshi, bivuga ko imyaka 30 imaze guhita, akarere k'ibiyaga bigari nta mutekano urimo, ariko icyo nshaka kubwira abaturage nuko iyi ntambara tugiye kuyihagarika, iyi ntambara tugiye kuyishyiraho akadomo, amahoro akongera agatemba mu baturage, amahoro akongera agasakara mu bice bigiye bitandukanye. Trump ubwo yasubizaga iki kibazo cy'umwe mu banyamakuru bamubajije nimba u Rwanda na RDC igihugu kitazigera cyubahiriza amasezerano ikintu kizakorwa, Donald Trump nta guca ku ruhande yavuze ko azashyira igitutu cyane ku Rwanda na RDC kugira ngo amasezerano ashyirwe mu bikorwa. Uwo ari we wese uzagerageza kurenga kuri aya masezerano azisanga mu kaga gakomeye cyane, azisanga atanga ibisobanuro birebire. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko kuba impande zombi zasinye ari amasezerano y'amahoro byaturutse ku muhate wa Amerika, yasabye gukomeza kuziherekeza ngo ibyo ziyemeje birusheho gushyirwa mu bikorwa. Yanavuze ko kandi nyuma yo gusinya ari amasezerano hagomba gukurikiraho ishyirwa mu bikorwa by'ibyashyizweho umukono, asaba Amerika guherekeza i Kigali agaherekeza i Kinshasa muri urwo rugendo. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ntiyahwemye kugaragaza ko biteguye gukora igishoboka cyose aya masezerano agasinywa agashyirwa no mu bikorwa, gusa anagaragaza ko leta ya Kinshasa niramuka yangije aya masezerano hagomba gushakishwa icyakoresha kugira ngo aya masezerano abe yashyirwa mu bikorwa. Aya masezerano nubwo yasinywe hagati ya leta y'u Rwanda na leta y'i Kinshasa, inyeshyamba za M23 ntago ziyemera, zo zigaragaza ko zizakomeza kurwana paka kugeza ku munota wa nyuma, ahubwo bo biteguye gushakisha icyashoboka cyose kugira ngo basubire mu biganiro bya politike bongera kugirana na leta y'i Kinshasa nk'ibyo bagiranye na leta y'i Kinshasa byabereye i Doha muri Katari, bigizwemo uruhare na Emir wa Katari. Amakuru agaragaza ko Katari, Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje kuba ari byo bihugu byashakisha igishoboka cyose kugira ngo ikibazo cy'umutekano muke kiri hano ku butaka bwa Kongo gishyirweho akadomo,
kirangire burundu, kuko ibintu bikomeje kurushaho gukomera no ku butaka bwa Kongo, ibintu bikomeje kurushaho guhindura isura, amabombe, amasasu akomeje kwiyongera mu misozi itandukanye, amasasu niyo yonyine akomeje guturikira mu misozi itandukanye, ibinakomeje guteza abaturage benshi guhunga bavanywe mu byabo n'iyi ntambara ikomeje kurushaho kubica bigacika hagati ya leta y'izi nyeshyamba za M23 n'ingabo za Congo FARDC zirimo gufatanya n'abasirikare b'Abarundi, zigafatanya n'abasirikare b'Ababigi, zigafatanya n'abasirikare ba mutwa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda 1994.